Akkuma dubbachuudhaaf akkana akkas jedhee waa'ee jaalalaa kana ibsuun ni ulfaata warroonni jaalala beektan. Jaalalli gochaan yoo ibsame malee afaaniin ibsamee hin danda'amu. So waanis jechuu barbaadu umurii naaf dheeradhu si jaaladha. So I love you በጣም ነው የምወድህ የኔ አባት። አንተ ከምር እኔ እውነቱን ለመናገር የኔ ባለቤት ለኔ እንደ እናቴም እንደ አባቴም እንደ ቤተሰቤም እንደ ባለቤቴም ነው ከምር። እና እኔ ይሄ ነው ብዬ ለሱ የምገልጽለትን ቃላት የለኝም። ማለት ለሰው ልጅ የማይሆኑትን ነገሮች ብዙ ነገር ሆኖልኛል። በቃ ብዙ ነገሮችን እንድማርም በቃ አንገቴን ቀና አድርጌ እንድሄድ በሴትነቴ እንድኮራም አለ አይደለ በሁሉም በኩል በቃ ካጠገቤ ነው እኔ ጋር ነው የማየው ሁሌ ማለት ነው። እና አንተ ስላገኘሁክ አንተ የኔ ባለቤት ስለሆንክ የትዳር አጋሪ ስለሆንክ ወላሂ አልሐምዱሊላህ። ሁሌም ደግሞ ተራርቀን ብንኖርም አንድ ላይ ብንኖርም በጣም ነው ማፈቅርክ። ትልቅ ቦታ ነው ላንተ ያለኝ። ለአሉ ባልታ ለዛ ለወሬ ለምናምን ቦታ የለኝም። እኔ ሁሌም ነው ማፈቅርክ ከምር። እኔ ወላሂ ላዚም ለወሬ ለምናምን እንደ ወሬ ቢሆን እንዳሉ ባልታ ቢሆን ይሄን አሉ ያንን አሉ ምናምን ቢሆን እኔ እናንተ አንድ ላይ እስከ ዛሬ ድረስ አንኖርም ነበር። ነገር ግን እኔ በዚህ በመድር ላይ በፍቅር ማምን ሴት ነኝ። በቃ እኔ በፍቅር ነው ማምነው እንጂ በወሬ ያ ይሄ ሆነ በዛ ነገር አላምንም። ዛሬም ሆነ ነገም ሆነ እኔ በጣም ነው ማፈቅርክ፣ በጣም ነው የምወድክ። ሰው ምንም እንኳን ቢል እኔና አንተን ሊያለያየን አይችልም። አላህ ብቻ ካለያየን ነው እንጂ ምንም ነገር እንኳን እኔና አንተን ሊያለያየን አይችልም። አለ አይደለ? እና የኔ ውድ ባለቤት ይዮዘና አኑጋ ያዴ ተነፍስ ማሽቱ መራደ በረ ልቡን ወኒ ሽቱ ልቡ ማሽቱ መራደ ጋይ ሰጋሌ እሺ ወላ ያዴ ተንከረብነት አርጎ መራደው ነው ያደንታ ጋልሞት رب النرازن دوغ يا سريتي رب النرازن دوغ نادتي يا جيجا قرد يا الموت يا ربي نرى والسن دوغ يا يوتي نرى والسن دوغ رب ما بجادا ديبا منا غدا اتلين ديبا منا غدي ميشي رب ما بجي ناريس يا الموت يا رب ما بجي ناريس फिर तक इल्ले वनिंगिना वाले रब्बी वाले से लोगुनी सगले इसी सन्नायर की इसी मविच्चान आ रही है वलिती रिजल की तनाफी से वलिती इतने आ रही है तो अकमितन आ रही है तेतिल्लेन वल्लाही सुमनी तकसी गोडुन दंदेस ओक्सिम वल्लाही सीफन का या बोलेती दिया काले या हारो दिया लगे पर डांस के या नहीं हिंद पतेन कारशी तकसी गन्नु हिंद दंदेस वल्लाही هريانة الرجالتس هم فيتي جالت اللي وانا بام منا خيتي سيقولوا دندو تك سيقولوا هندندس اختي دي قالي تانا كلامة ديمارا سرري فودادو واتكلي سيقولوا هندندو يجو ارباديت وانا بام منا خيتي سيقولوا هريان تنتيري سي امان تنتيري سيقولوا هندندو وبلتي دي قالي شمرن كينيا فين دام سلام اشي غنا بولدرا في اللي بولتي جارتو ديم تتتله دامسك يخان هين تفتين أبدو سيفا نما بلتي دي قالي لما فارا هنگم الله يا بايته تقاتو قدتوس خيساو اندا فتناني زبانا خانا خيستي ببلتو الراغنتي فتنان زبانا خانا خيستي ببلتي يو با منا خيتي فتنان سن صداتي يا رمانتي يا كنتي nuti harargeen dhalaa hin qabnu gidee jennu oromoon kutaa biraa nun namanan dhiirri kutaa biraa nun namanu jechuudha. Nuti ummanni harargee miskiinaa dhiirri harargee dhalaa hin qabnu nuti gidee jennu nun namantan amma kun olaalaa osoo harargeen dhalaa qabaatti tahee ustaaz booniyyeen ustaaz maama bayaan gabbe haadha booniyyeetti akkasitti hin iyyu jechuudha. Maaliif tabooniyyeerraa fudhattu akkamitti dhabamte harargee tana keessa gurbaa jabaa gurbaa fikrii beeku dhiirri harargee jaalaleen beeku jettanii mataan nyaattan jechuudha. Shehini keenya akkasi jaalale beeka ustaazni keenya akkasi booyee jechuudha naqnaqde haadha booniyye tarraa fudhattu akkamitti dhabne harargee keessa
dhalaan arraanta nama ustaaz Mahammad Bayaan Booniyyeerraa fudhattu jenaa jente kamit dhabne Harargee keessa hin jirtu jechuudha. Hin qabnu haa nuti hin qabnu Harargee keessaa dhala. Silaa qabaanne arraantana ustaaz Mahammad Bayaan guyyaa takka Booniyyee bira hin oolu jechuudha. Qaata qabanii Harargee keessa nu deebisan ustaaz keenya jabaa nama qaalii nuti qabnu. Ustaaz Mahammad Bayaan nama kabajamaa jaalala beeku jaarraa 24ffaa keessa jechuun nama fiqreenya jaartii warra soddaatti boo'u dhugaa rabbi. Akkasiiti yoo Booniyyeen kan viidiyoo kana agartu ta'e gurbaa keenya nuuf jabeessi gurbaan keenya nama jabaa sirraa fudhachuu dadhabnee miti. Kana booda nuti ilaala hiriira baanee sirraa fuuna gurbaa keenya dhugaadhaan sin jabeeffadhu gurbaa qashxee san jabeeffadhu. Ban jaalala beeka bultii dhugaatiif si barbaada. Yoo didde ammoo sirraa fuuna. Islaamni Harargeen dhalaan qabnu waan ta'eef dhalaa Arsiiti si dirree akka sirraa fudhattu goone. Dhiirri Harargee duraanii kan dhalaa Arsiiti maaltu kan dhalaa Shawaa godhee. Dhiirri Harargee duraanii kan koontaraata qabu dhalaa Arsiiti.